Om Swastiastu. Alit-alit kejuduk malih sareng Ibu, Bu Dian, ringu pelajaran bahasa Bali. Ring rainane mangkin iraga pacang melajahin indek puisi Bali. Sedurung lanturan pepelajahan, Ibu jadi metaken. Napike alit-alit kuning indek puisi Bali. Sani mangkin cingakin gambar puniki. Kantun ngudiangin jatme ring gambar. Yining gambar puniki kantun ngudiangin sisir ring gambar. Maka kalih gambar punike wantah anak nedang wacen puisi Bali. Imbe puisi Bali sekadi ring gambar. Puisi Bali puniki ngeranjing ring soroh kesusastraan Bali anyar. Naler purih pangelimbak saking sastraan modern utawi barat utawi Eropa. Puisi Bali puniki wangun nyanyi metiosan sareng puisi Bali purwa. Puisi Bali wantah medue uger-uger nguacen manten. Indik mekarya utawi ngerite, puisi Bali daging nyanyi manut tema lan gaya bahasa sani bebas. Manut sane sampun ketelatarang, puisi Bali utawi puisi Bali anyar inggih punike karya sastra sane keiket antuk uger-uger sekadi wirase, wirame, wirage, semite, miwah, wates lengkare. Sejarah puisi Bali. Puisi Bali ring Bali wenten sangkanding alap saking budaya Eropa sane kebakte oleh penjajah Belanda ngantos masa Indonesia merdeka. Puisi Bali anyar ngawit medal dok warse sieu 950 sieu. Puisi Bali saneka pertama kecinayang untuk kumpulan puisi pekaryan Suntari PR Memurde Basa Bali ring majalah Medan Bahasa Yogyakarta. Ngawit galah punike aris medal pengawi-pengawi sane ngeripte puisi Bali anyar. Imbe murde lan pengawi puisi Bali anyar disede kecingkakin sekadi ringsor. Ring jaman sekadi mangkin, sampun akeh rilitan puisi Bali anyar sane kekawi oleh para pengawi. Sane mangkin adat presiden nyingakin ring media cetak, elektronik, yaden ring media internet. Sekadi karya sastra sane lianan, puisi Bali anyar nalar medue cakew wangun nyanyi. Wenten unsur intrinsik utawi tengah lan unsur ekstrinsik utawi sisi. Unsur intrinsik wantah unsur saning wangun puisi saking tengah puisi punike. Minekadi ring pertama murde utawi judul. Puniki dados merupa kahanan, wastan, genah, muwah sane lianan. Sane kaping kalih unteng utawi tema. Puniki wantah mindahang pawondukan tema sane kusurat kabesan sane keunggahang majeng ring pamiarsa. Sane kaping 3 suara utawi sajak lan irama. Suara puniki wantah suara sane becik tatkala ngekuacen utawi kepirengan. Sane kaping 4 wirase utawi emosi. Puniki wantah ase sang pengawi tatkala ngeripte puisi. Arse puniki manda anut sareng daging puisi.
Sane kaping 5 wangun puisi utawi tipografi. Puniki wantah wangun puisi sane kekadaran oleh pengawi. Napike pepolosan utawi sane tawah-tawah. Sane kaping 6 baris lengkare utawi lari. Puniki wantah wangun lengkare sane keangen ngerite puisi. Wenten sane lengkare dawe nalar wenten sane merupa tugal-tugelan lengkare. Punika mangde lengkare punika lengut tur becik. Sane kaping 7 pose basa utawi kosakata. Puniki wantah nyelehen kuna-kuna sane keanggen ditatkala ngerite puisi sumangdene. Puisi punika presida kemanahan tur becik. Unsur selanturnya inggih punika unsur ekstrinsik utawi sisi. Puniki wantah unsur sane ngwangun puisi saking sisi puisi punika. Kahanan sang pengawi utawi kondisi pengarang. Sane kaping kalih pabesen utawi amanat sane jagi keunimayang ring puisi punika. Sane pilih untat ketujon sane keapian. Puisi puniki persida dos sarana sane keangen muningayang daging pikayuna. Napikeh muningayang rasa tresna, muningang rasa kangen majeng ring serama, muningayang rasa liang nyingakin keaslian palemahan, muningayang kritik majeng ring pemerintah, muningayang rasa bangga majeng ring para pahlawan, miwah sane lianan. Yening alit-alit jagi wacan puisi, sedurung nyanyi patut uning, napi ugar-ugar nyanyi. Ugar-ugar wacan puisi wenten 5, inggih punika wirase, wirame, semite, wirage, lan watas lengkare. Saneka pertama, wirase utawi interpretasi. Wirase inggih punika narke utawi nafsir indek daging utawi tetuak seman puisi. Yening sekadi ring bahasa Indonesia, patah sekadi penghayatan isi puisi. Patah sekadi puisi ring bahasa Indonesia. Puisi Bali medue akeh soroh daging nyanyi. Minekadi kelulutan, kesinantrian, kritik sosial, kesengsaran, keaslian, miwah sane tiosan. Sane kaping kalih wirame utawi olah vokal. Sedurung jagi wacan puisi, sang sane jagi wacan puisi patut ngelebang bingun antuk minayang suara nengen, suara ada suara cendak utawi suara sane lantang. Mangdene sang sane miasa yang puisi punika persida kedaud manahne sekadi napi daging puisi punika. Sane kaping 3 semite utawi ekspresi. Rikala wacan puisi, semu utawi tata wadana patut kanutang majeng ring watak utawi sukseman daging puisi sane kuace. Mangda anut yening puisi sebab sinah semune nyiriang nedeng sebab yening liang semune nyiriang nedeng liang. Miwah sane lianan. Sane kaping 4 wirage utawi olah tubuh. Rikala wacan puisi, gaya utawi gerak tubuh patut kanutang kaler ring kuwentenan semitani. Mangda side kepanggihin lengut, pangus, miwah ngelangenin rikala wacan. Sane kaping 5 wates lengkare. Sane pilih untat
Ring sajroning wacen puisi, mangdeni sang saning wacen sumengken tatas, majeng ring dije sepatut nyanyi metanjekan, utawi merarian, sareng ring dije patut nyanyi wacen gelis utawi alon. Ring bahasa Indonesia, wates lengkare pates sekadi pemenggalan kalimat. Rikaleng wacen puisi, yening iwang ngenahan panjek, iwang genah merarian, cina sukseman puisi punike pacang melianan. Watah asal puniki daging pepelajahan ring kare mangkin. Indik imbeng wacen puisi, presiden ada cingakin ring YouTube utawi ring media sosial liana. Pantutan, ring zaman sekali makin sampun akeh wenten pacentokan utawi lomba indik wacen puisi, miwah wenten jadme sani yukti-yukti seneng wacen puisi. Kane mangkin puputang antuk parame santi. Om Santi 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 Om. Malih siki elingan state jaga jarak, nganggen masker lan ngwajik tangan.